N'undi munsi nandi mahirwe byose biracyashoboka mu buzima. Icyambere kiriho gishimishije no kuba wabyutse bigakunda ukagenda bigakunda. Nimba kandi wabyutse ukisanga ufite challenge, ufite ibibazo bitandukanye, icyo nakubwira nuko utagomba kwiheba. Tura Uwiteka ibibazo byawe ejo n'undi munsi buza cyane. Iyi ni iyi ni gahunda twiyemeje yo kujya tubagezaho amakuru atandukanye yiba cyane mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, cyane mu bihugu bigize ibiyaga bigari. Nge ureo kuri kwa Besa Etienne, nguhaye ikaze rero tugiye gukora ubusesenguzi ku bijyanye n'intambara kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu majyaruguru y'iki gihugu ndetse no mu majyepfo. Ni intambara yavugishije benshi cyane bitewe n'amakuru yanditswe ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ku munsi w'ejo twabwiraga inkuru ijyanye n'urupfu rwa General Chirimwami Peter. Uyu General Chirimwami Peter yishwe ku munsi w'ejo, yicwa n'abarwanyi ba M23 agahitwa Kasengezi. Uyu yarashwe n'abarwanyi ba M23 ubwo ari mu bikorwa byo gutera akanyabugabo ingabo za FARDC zifanyije na Wazalendo ndetse na FDLR kugira ngo bakomeze bahatane n'ingabo za M23 bazitsinture mu bice zigaruriye. Uyu mujenerali rero ku munsi w'ejo yitabye Imana, amakuru aza kugirwa ibanga. Ariko ku munsi w'ejo kuwa gatanu amasaha y'ijoro 3 z'ijoro, ubutegetsi bw'Kinshasa binyuze mu muvugizi w'ingabo za FARDC Sylvain Ekenge yemeje ibijyanye n'urupfu rwa General Chirimwami. Nyuma rero yo gutangaza ko Chirimwami yitabye Imana arashwe n'abarwanyi ba M23, ubutegetsi bw'Kinshasa bwahise bufata imyanzuro buvuga ko bugiye kwihorera. Ubugiro bagiye kwihorera bavuga ko bagiye gutsinsura cyangwa se gukora mu birindiro abarwanyi ba M23 babavane mu bice byose bigaruriye muri Kivu ya ruguru, babakuremo basubire aho bahoze cyangwa se babirukane burundu muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo abantu bakomeje kwibaza ni kimwe: ese ingabo za FARDC zanyazwe ibice zari zirimo n'izi ngabo za M23, koko ibi bifuza gukora byo kuba bakihimura bica izi ngabo ndetse bazikura mu birindiro zigaruye biraza gushoboka? Niba byarabananiye muri iyi minsi ishize bigaruye ibice bya Masisi, Rutsuru, Minova ndetse na Bweramana, baza kubishobora basigaranye umujyi wa Goma? Ibi ni biri kwibazwa n'abantu benshi cyane bakugenda bijyanye na politike yo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubihanga amaso teze turebe nimba koko FARDC bafatanyije na Wazalendo ndetse na FDLR bazize ko genocide mu Rwanda bari buze kwihimura kuri M23 bakabatsinsura cyangwa se bakabakura mu birindiro bigaruriye mu gace ka Minova, Bweramana cyangwa se Sake iherukwa gufatwa. Mbere ko dukomeza andi makuru twabahitemo kubagezaho amateka ndetse n'amakuru kuri Chirimwami wishwe ku munsi w'ejo, akaba ari guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Abantu benshi batwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu batubaza bifuza kumenya ese Chirimwami ni muntu ki? Majoro General Chirimwami Peter, uyu musirikare yafatwaga nk'umuhuza w'imitwe irimo FDLR n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC, kuko uwe na Colonel Salomon Tokolonga wo muri regima ya 3111 nibo bamenyaga imibereho y'abarwanyi bayo n'ibyo bakeneye kugira ngo urugamba rukomeze kugenda neza. FDLR ifite abayobozi bakuru barimo Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega, gusa umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka wegaragaje ko General Major Chirimwami ari wari umuyobozi nyakuri w'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Twifuje kubagezaho amateka y'umujenerali wishwe n'ingabo za M23. Ese Major General Peter Chirimwami ni muntu ki? Amakuru atugeraho avuga ko General Major Chirimwami yishwe ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zazihanganye n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Sake mu nkengero z'uyu mujyi. Muri uwo mwanya rero yari yagiye gutera ingabo mu bitugu za FARDC yafatanyije na Wazalendo ndetse na FDLR kugira ngo bakomeze urugamba ndetse banigarura ibice bari banyazwe n'abarwanyi ba M23. Uyu musirikare yavukiye mu bwoko bw'abashi mu mujyi wa Bukavu ni mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru.
akazi k'igisirikare yagakoreye igihe kinini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Numwe mu bo mutegetsi iki gihugu cyari kize cyane ko azafasha ingabo za FARDC gutsinsimura umutwe wa M23 mu bice bitandukanye uyu mutwe wigaruriye. General Major Peter Chirimwami muri Mata mu mwaka wa 2022 yagize ubuyobozi mu kushinzwe ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ni muri operation yiswe Sokola ya kabiri. Inshingano ikomeye General Major Chirimwami yari yahawe yarafite no kurwanya M23 yari maze hafi amezi 6 ihanganye n'ingabo za FARDC mu bice bya teritwari ya Rutsuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko Perezida Felix Tshisekedi yarabimwitezeho, yarize neza ko Major Peter Chirimwami azakora ibishoboka byose bagakura M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo abarwanyi ba M23 bafataga agace ka Bunagana, umujyi wa Bunagana, hari muri Kamena mu mwaka wa 2022, General Major Chirimwami Peter yari ku rugamba. Icyo gihe Major Eric Kirakumwisa washinzwe umutekano we yiciwe kuri uru rugamba. Tariki ya 21 Kamena muri uyu mwaka nyine abasirikare bayobowe na General Major Chirimwami banganye n'abarwanyi ba M23 mu gace kandi kari ahitwa Irutsuro. Icyo gihe M23 bambuye imodoka. Iki gihe Perezida Tshisekedi Felix yabonye ko Major Chirimwami Peter adashoboye ibijyanye n'iyi ntambara yo kwirukana M23 muri Kongo. Igihe amwimurira mu gace k'intara ya Ituri hari muri Nyakanga mu mwaka wa 2022. Major General Peter Chirimwami yaje kwirwa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru muri Nzeri mwaka wa 2023. Igihe yasimbuye Lieutenant General Constantin Ndima wagaritswe ku mirimo nyuma yaho abasirikare bagize umutwe urinda umukuru w'igihugu biciye abasivile barenga 50 mu mujyi wa Goma. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko General Major Chirimwami yagize uruhare rukomeye mu gutegura inama yabereye Ipinga muri teritwari ya Walikale muri Gicurasi 2022. Ni inama yahurijwemo imitwe yitwaje intwaro igize Wazalendo muri iki gihe kugira ngo yifatanye n'ingabo za leta FARDC barwanye umutwe wa M23. Raporo y'izi mpuguke kandi yasohotse tariki ya 27 Ukuboza 2024 yagaragaje ko General Major Chirimwami ari waburiye ubuyobozi bukuru bw'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kw'ingabo za RDC zifite umugambi wo kugabaho ibitero muri Nzeri mu mwaka wa 2024. Uyu musirikare yafatwaga nk'umuhuza mukuru w'ingabo z'igihugu ndetse na FDLR bose bagamije gufatanya kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Ngayo nguko rero twabagezagaho bijyanye n'amateka cyane byaranze General Major Peter Chirimwami witabye Imana ndetse umurambo kajyanwa i Kinshasa ku buryo bwihutirwa. Ku munsi w'ejo nibwo ubuyobozi bw'i Kinshasa bwemeje ku mugaragaro ko uyu musirikare mukuru wari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yitabye Imana. Mu yandi makuru ari kutugeraho atariyemezwa n'ubuyobozi ubwo aribwo bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ko tugeraho avuga ko wari umuyobozi wa FDLR Major Omega nawe yitabye Imana guye mu bitero yagabweho n'abarwanyi ba M23. Mu gihe rero uyu mugabo yaba yitabye Imana dore ko afatwa nk'inkingi ya mwamba mu buyobozi bwa FDLR, ari nayo uruhare rukomeye mu bikorwa by'urugomo n'ubwicanyi bukorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba ari inkuru nziza kuko idafite uyu mugabo biragoye cyane kugira ngo ikomeze ijye imbere. Mu yandi makuru atugeraho nuko yitwa Reverien Ndikuriyo. Uyu ni umukuru w'umugambwe FDD CNDD. Uyu nayo bivuga ko yiciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe n'ingabo za M23. Aya makuru yatugezeho mu gihe abasirikare b'Abarundi mu minsi ishize batangaje ko bagiye gusubira iwabo kuko batazi neza icyo barimo bararwanira.
Mu yandi makuru atugeraho bivuga ko M23 mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo, M23 yatangaje ko yafashe imbunda ikomeye ahitwa Ikibumba. Ni imbunda yakoreshwaga n'ingabo za FARDC, ni imbunda bivuga ko ifite iminwa 24. Mu yandi makuru atugeraho nuko baranga Ikibumba bashimuse imodoka yatawe n'ingabo za FARDC bafatanyije na Wazalendo ndetse na FDLR. Mu yandi makuru atugeraho nuko umutwe w'abarwanyi ba AFC M23 bahaye gasopo ingabo z'umuryango w'abibumbye ONU ndetse na SADC. Ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ko mu gihe cyose ingabo z'abibumbye zaba zibakomye mu nkokora zikivanga muri intambara cyangwa se SADC, nta kabuza bazabagabaho ibitero nta kubatinya. Andi makuru atugezeho nuko ingabo za M23 amakuru tugeraho none aravuga ko izi ngabo zinjiye mu mujyi wa Goma. Goma igizwe na komine 3, bivuga ko muri komine 3 zigize Goma, ebyiri muri zo zaba zigarurwa na M23, akaba asigaye umujyi wa Goma nyirizina. Ngaho nguko rero aya namwe makuru twabateguriye, tukomeza gukurikirana andi makuru atandukanye byatangazwa kubijyanye n'ifatwa rya Goma. Mukomeze mukujyana gahunda zacu umunsi ku wundi. Icyo nagusaba nuko mu gihe waba uri mushya hano, icyo nagusaba nuko wakora subscribe cyangwa se s'abone kuri EMTV show cyangwa se kuri Gasabo News 24 kugira ngo ugerwaho n'amakuru yacu ku buryo bwihuse. Uzajya uba wa mbere mugerwaho na notification mu gihe twashyizeho amakuru. Ikindi nakubwira nuko nimba ufite inyunganizi ku makuru twakugejeho, wajya hasi muri section ya comment ugasiga icyerekezo cyawe kugira ngo turusheho ku updatinga audience idukurikiye. Ikindi kandi nagusaba nuko wakora share na like kuri ikindi kandi nagusaba nuko wakora comment, ikindi kandi nagusaba nuko wakora share ndetse na like. Reka nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza. Shalom.